Mangikhuluma nabantu abasibona bafuna ukuphakama bafuna ikhundla emsebenzini sekuyiminyaka abasebenzela for isesene company bawulala for isesene company kodwa manje ubulwelthi babo for that isesene company akubonakali ngoba soloku ku one position abakunikezi isikhundla soloku ku one position so ufisa nawe ukuphakama uthola isikhundla nawe ukuphathi uthola isikhundla ethi xaxa. Kunabantu abangena emva kwakho kodwa namuhla labantu abaphethe wena bakutholela lapha kodwa baphethe wena. Kunabantu abafundiswe uwena umsebenzi just for ukuthi bazophatha wena lapha ya. Sekuyiminyaka unisebenza lapha kodwa awuphakami u one position unesifiso sokuthi uphakame manje nawe uthola isikhundla nawe uphakame. Mina ngithi na into ezokusiza isigcabo lesicabo sesikhundla wonke umuntu ofisa ukuthola isikhundla emsebenzini wonke umuntu othi nayo uyafisa manje ukuphatha abantu sakhathele ukuphathwa yingane una 48 years kodwa uphathwa ingane na 30 so ukhathele ukuphathwa yingane ezingena emva kwakho nawe ufuna ukuphatha uthola isikhundla. Lapha singokuthi awuqualify for a certain position. Lapha siya ukuthi usebenzisa ini. Labantu abaphethe wena bakuphethe ngoba bayaqualify for that position ngenxa yokufunda ngenxa yamaphepha. Kodwa wena ungangena ku certain position unganalo iphepha lokuthi ungene kodwa ungene ngalokho. Bona basebenzise iphepha njengesikhiya sabo. Wena ungasebenzisa lokho njengesikhiya sakho. Indlela zabantu zokuphumelela ayifani. Isikolo masikuhlulile ukusho ukuthi anyeke ube nemali. Isikolo mangabe akwazanga ukusifunda ufinyelela lapho ufuna ufinyelela khona akusho ukuthi kumele uphathwe abanye abantu. Uyakwazi ukuyikhuphula wena mase ufuna ukuphatha uyakwazi ukuyikhuphula wena mase ufuna mase ukhathele ukuthi uphathwe abanye abantu uthola isikhundla nawe kunini usebenza lapha ya uyozuphume ku retirement ungakazi uphathi akufunanga ukuthi uzucede 5 years ku one position ufuna ukuthi unyaka nonyaka ungene ku certain position noma ngabe akakafiki la ufuna kuyo kodwa unyaka nonyaka ngoba khona itethile ukukhuphuka ngayo ukhombe na ukuthi kulonyaka lobe ngisebenza lapha kulonyaka lo ngisebenza lapha kulonyaka lo ngisebenza lapha ya ungapheli 5 years ku one position no akusho ukuthi bangabona amaphepha ukugunyaza ukuthi uphathe nyokuphathi mawona lo muntu lo muntu lo angaba phepha lakho lokuthi wena uphathe emsebenzini uphathe ukudlula yena lona amaphepha umuthi ukhona umuthi uyaphila okhokho noyisimkhulu bashiyela ihlahla zisebenziseni isigcabo sesikhundla lesi njengoba singalendlela leyo uthola singalendlela uzigcaba la emashiyeni bese uyashikisha lo muthi lo ukhona lo muthi lapha phakathi angikhulumi ngento engekho uzigcaba wena lapha emashiyeni bese ushikisha lo muthi lapha emashiyeni wakho bese ke manje ngeke uphele yabona ukuthi mningi kanjani ngeke uphele wena mawugcabile washikisha emashiyeni sekumele uthathe lesi sigcabo lesi ke manje uhlale usigqokile ngaso sonke isikhathi sihlale enyameni yakho ngalendlela le kodwa unusifaka phakathi uhlale usigcwele ngaso sonke isikhathi uma ngabe awufisi kubonakale ukuthi lesikhundla usithole ngomuthi noma uphakeme ngomuthi lesicabo lesi uyacaba ngaso bese ke manje uhlala sisepokoteni lakho wenza isiciniso sosibhukuzo lifaka ngakusasa emsebenzini sinaso lesicabo lesi ukuze ungakhohlwa mawuze uyofaka ekseni uzokhohlwa ekseni isiciniso sokuthi ufaka before ulala ukuze mawa emsebenzini uvele ugqoka uhambe lepho ubulifakile emsebenzini ihlale nalo muthi lapha ebhokotweni uphakame nawo uthola isikhundla ube induna ube manager ubonakale na ukuthi hawu ukhona uyaphila ungasebenzi company e1 kodwa kusephele 5 years awona position oyitholile afunanga ngalo ndlela leyo wonke umuntu windoda noma umfazi othi wena ufuna isikhundla ufuna ukuphakama nasi isicabo sokuphakama isicabo sesikhundla lesi uyaqaba ngaso la emashiyeni emva kwaloko uyasigaqa uma ngabe usigaqe uhlala sepokotweni uma ngabe umama awuyahlele ukuthi usigaqe ngoba umama abanofaka amahoko angana amapokoto usifaka ebhekini yakho sihlale sinawo ungahlukani naso lesikhundla osifuna uzosithola nawo uphathe ngangena abantu emva kwakho bafundiswa umsebenzi bathi futhi baphathe wena kuwona kufundisa umsebenzi wonke umuntu osufuna ukuphakama nasicabo sesikhundla lesicabo sesikhundla lesi noma ngabe isiphi isikhundla usifuna uyasithola usifundela usifundelanga njengoba wona ukwazi ukufundisa abantu umsebenzi bajike baphathe wena nabo bazokufundisa umsebenzi bese uyabaphatha ungathi ngoba mina angiqualify for that position ngoba mina ngifundanga cha ukufunda akusho lutho bona kusho bangena ngephepha wena ngena ngomuthi nikhumbule inkinga nesixazululo kuze libe inkinga kusho ukuthi lesixazululo.